Kalanganin Koht pon kumailakan magatin tauda nantaimin kapakapwet ipajodo life payment uya jay ran mau winan wawar mele life sanan parangko na patay man ko sayang karusia kan me iti daweng Koht sang ni kupramay lamay katun karongay armasanan Koht o men paikyang meni dawen men yang rongorong depil patapatag mawa kapeng lapalap menan kiyan so mawan kapeng Koht kamelele nan 2018 so we had conference Sacramento, California. Ari I kotala mon molo ansa meselas rano pastoron datongit kotomong Koht kuwari ndayan tame anana banam mongyong. So kich mega ikotala isa sa tama rakapakapki. Rano itaman ansa may kotala nan molo po yung kapakapki tama kuparang Koht tama pati sana nawaya yi main Koht wiyata en mia fellowship en mia sarawi en men Bombay. En kak minan 50 states na Amerika. Sasaya mo manapan uyawi I me ponay mo yun. Sige kapropor ka makauna mo pwil. Inang wa de desire ponay mo yun. Ngayon manokalar ka pakato. Puralar away uyasili. Soangen mi uya. Apueler nan 2020 and so me corona uyawita. Are kauna masan yang kauna patana ya ramas. Pareo nan 2020 life tour sa uya. Ni bong nan ran me jojo. May kachin mangi. Out nan 2021 pidoy kalok. And sa me pidoy kalok iyay kilang fulfillment de poidan kapakapo kauna uya. Wasakan koros mesekola aramaskan men kautak menasala Koht men kotong pangko prangkot. Second next sangay wasa wikeo rail wiya sang do murit asa wiya sang lang rail kokola. Elel koslun stop me ye Wichita ong ye solaka kong burden tuwe jam mopuki kuprang Koht me patokoti wasang kautak nan 50 states in America. Tami wawaki do tami yasayar me chay koros rongorong war pak jojo pueki poita. And so me Bible school uyawi murumwi kriyao seko basang so yata team walu pakatarwe nan state riyasak medueta site fellowship uyawi tawasao. So, imen announce ran with me a poeta for the glory of God. Mia wasa me sa chamen Bombay man kosoito. Ap sugati wasao, uyawi. Kapakap ki wasao, uyawi. Life sang wasao, uyawi. Kauno masa niyang Abraham. Wasa koros me apan sugatiya and claim me Okay? Claim me wado territory and Koht wasao. A wado kingdom of God, the marine Koht wasao. Kareta, hey, applause for King Jesus. O, bilopolopong kumailakan me. Kinyang support. Tatakin Koht ma. Utung ni kapakap. Utung ni smile. Utung ni mayrong. Utung niyam yang aja perengi, okay? Kecai leo, child eutra katung pacai nalang. My kaklopolop. So 50 state makano download nanay mong yung 2018 jajani manokalar pilmenda kalar tami ko sayang. Pwede ko sang pala sa machekin mimi ng presence of God. Kauno ken masan.
Okay, kau nak ken masa nari. Makamuyo ngoy lalapotong kot. Masan koras me puliki di. So jale bili yawana pandala. Utana ban fulfill. Ekak sambar riya isa kape. Bahay sa kape matawa nan wilderness nan sapchon. Men Israel ko an sa marapito isang ichi. It take them 40 years for in the promised land. Ay railakan me study ki mangi jigong buksa raw randame. Moto-motalo marapaik. Okay? And sa makaw na kan masan, elek jaking kilong atra excuse. Jama se pue, teke jabang, de jaso gauti. Sinsong ka na kinalata, jel proxilio kapandela. Ap me ko tiyo me sang rengot, pwegi got lalapot. Udana bang kapayata. Jel armas ka kapandela. Pwegi jay sapaik. De pwegi jay soja no krong mao. Ap niklak yo mag-jel, mi binan mo chong kauno mama san awyo tanan ngana jel, udan jel pan, sarapasang hokam sakala, tamo kodido sanan lang. Okay, but Jesus pawedir chepel, Jesus pawedir pina jay sa ujarkan. Radan sa majaygin, kiti jel morpang kuprong kot, ap tigil-tigila, paikyang kupro utan pan wiyawi. Celar mas maging kapandela. Ap suka kawudi de gemela. Goti got emanaman. Ma ban sutu tatong kang gitela ban sibala gitel. Paban tatong kemetikan. Ap kupro dan bang boita. Karday kalanganong kauno kayo pwegi magachkido vision of the desire the Koht Siohwa. Karyaw kalanganong pastor ay pod o Karusia truntadagen gotakan. Melel frontier relakan me koi. Wow, may gachen udu dial video kan merakita. Nan wasakan merakoi. Eso cha nan matan ros chor. Nan sino nan wasa marang Spain etong rail. Nge armas pi kawang kasikape. Niya chepan pilatari tawin Christ. Poina ponche bang katalela. Okay, pwede sapul machay morso juga free chelta cha lady. Itaweno chepel kailongi. Karita chepel pan. Tatong karusia me soja miminan masanang got. Kakatra chel panine. Karusia kan pilmimina momocha pres chip sa pal chepel pan tatongi. Ija me chepel sutukak tatongi. Mengen sarawi. Okay? Mengen saraw po kita nganen kot. So arama sa manip sa pal, same spirit. Ngen saraw yo kawewe yang Israel. Utung ichar marasa sa ismokan. Okay? Ni aray ko sili monach pidoy so we are mission Sunday obil nan segulo jay bangaprela nan segulo nan Bible school. Tirin panene makataro to support instant. I-support kan me kam kamong atun school ko. Tirin fellowship, fellowship kan, sim group, sim Bible study. Tatagan ko at mga mango. Tuwa jay tat, kasaleta anano. Oken buya kapakap nerr, akaw na kintatake, mong yung en metodo. Yap chow yeme maok monay do talay pueki. Kilikilang limbagan god, nan more naramas. Kilikilang lalapotin kauno. Tuon sapol ma ino, metoga komo yung oy. Pak toto, jebangin discouraged, jagan pangata, jagan mall, jagan instance wood, jay so jog na sarawad chor, jagan minanutuk. Are Pactora taken Bill says with Bill Choto carried the weight. Okay, Choto and the dog what? Kono masanier. Matu is a gay race qualu wato. Toto. Pueki we are baka and mangai or marara.
So tami ko sa yami uye mamaungi. When I go to life, uye mamaungi goodness of God. Uye mamaungi kalanganan God. God ekar o God uye dan poita. God katkito aramas. Menian support ni send ni kapaka o ni kowi. Onye kilangma. God soja milale esteban wiawi. Aramasaban oyo raman. Aramasaban men. Aramasaban nananti. Apapan pand. Apan jojo. Apan apan. Karde kalangan kiyang kauno. Sapal malimbag. Melel me pakpaga kichail. Neyaramas. Chonay way. Ongia tadakin chepele ichikak mamaungi. Puyesa may buko balian. Abdami kin sangsangki kalanganan kot. Iskitail pagojan kachapangi. Apriet medodong kajaban lusang. Puegia jay pilipil. Ari ikalanganang korusyo kan makin lalapojing kapaka. Nambaraj makmaygadun kamelele me esansal. Nito dogo a keke laila. Kapakap keke laila. Song kapakap kita togem kot. Keke laila. Awar yaw koros. Ni bonganan ran. Sangachanan chen waryo. Kasulun sambong met. Smagakuya songa. Sota. Likin kot. Sota likin ngayon sarawi. Sota aramasamangkak. Bon masoki. Tematawata. Meime wiwia. Tamachay wiwia. Ap kalangan yomet. Magodito sanan lang. Iyay kapagap. Magkachayban. Mamor. Nan limbakan god. Chayban sapen. Limbakan god. But God, He loves us so much to prove His love. Wong kauna limbak kom yo ngoy kin dibata. Magda psychology la dibata jami minandi. Son slu isa kwalu. Jela lia lucelia korea mi pona jay mor. Jela siesngok pueke kalangan ng God. Tama mi pon mga jayka korea. Puchay pon sa kalangan ng God. Karita iyay kapagap mitebang pona sa limbagan God. Iyay kapagap chabang waunki limbagan God. Tama ko ko to mo chay komuyong ay sa kaudi. Ija taka kaunabang. Kaunaba miminan masa ng God. Pueke kauno kapagata kachay laramas. Emasa niyar. Kapagata ni moment I tuen I. Image and likeness. Chera mayara isak tuwaw. Iya jame sabulman ki plan kan kosondigan. Kosondin kapayatakan medoka komuyongoy. Karada aramasaman pabonsa sa kauno amor. Sujaba keuban weweki. Kupurangot medoka I. Imen kalangan Melel Mission Team leader kan Apostles Yunalin Richard, Apostle Petrino, Apostle Lovelyn, Apostle Snyder, Apostle David, Pastor Lesa. O John School kan kamelele me re-experience nan taropwe arabil bidoye we nan real life ay isong ka magchild pe karong. Cheban wada puksarawi chechukak tierra da Jesus wasage sa wiyata momotso. Tama Jesus wiyata tron batak soni daweni son morki morkap. Okay? Jesus patangi
kolula, uliaka, baptisla. Imokan, mesepatapatangi. Okay? Imokan mesepatapatangi, kapaikin komita, saun koros makom raprapakenan maur. Keen success, keen poita, emi merengkot. Trinaramas raparabako poita ne moni. Maban trinay moni ay mor miminan likin wengkot, iban mela yang na moni kan sarti. Amay panasa kauno, pasana na maur, kauno kaitaka kan chailen payamao. Ak chailan bil payamao drine chay moni, chay panasa moni ka ban papakot. Chay ban lena lang kachung pana chay bat pon sambawat met ngadar. Sejauh maur mainko. Sejauh maur likin chailen memoriang kot, chay la puya ta chay wuya. Makom mimi pan oppression duwe itaiti kanau tak makom sejak salatak sang ngen sarawi pan jiata pom palangawi sang addiction. Soangen me paluarkin pepiyang meluweten kairtasang lole. Ke soja aramas kakasaladak yala aramas. Ap ngen saraw kele. Ngen sarawi pantatongi aramas. Me muidong count Jesus Unconditional na amor. Ke karta komuyo ngoy chanana amanaman. Kecha anane amanaman Ibru isak limau nituan achail irongalar chail miminawat. Kauno can take us from glory to glory. Chuka kalegi chaili kopreti ba. Tama bang kopreti ki chail ba luwet naramas. Tama kauno patoketi ebang kasaleta I kokola linglingan la. Pui me masani wing court to it a wing court. Rasong sin waran tuga again chugachuk. Awa bang koirta o rakan me melemel me krinis me bondip melemel palwaramao. Menpirkan ko to sok wiyata pasarail. Kita me koskosaya chapsang ne chugachuk. Apsocho me got pangkaudi. Abang koirta koir pasang o kamaorala. Aramas chojo. Makomiya man mekin raparapaki ala nomi papa Koht. Koms men papa Koht sojo al trinal namparangkona patat. Pwede kita talking mission. And so with the talking mission, we are passing in movement, we are passing in mockito. Or ya wutan more kapan bui budi. Anan en chunda talk pan we tinter la tela lautla. Kopre yang kecai kami leleme. Nangka school kan merekertier nan video kan itoker sabcha kama kasaya Limpoak kot. Apa membeli wato po. And we are men. Chelen kupura me Limpoak kot o Limpoak naramas bok pasang. Chay minasola kauno o dama kupurang kauno. So nilokayan white debil nan example kan nampuk sarawi. Sangan Limpoak payo mia, te sangan at payo mia. Eros me ye Nanpwungen popote o loli eu Limpoak mo. Storage me ye Pahpa o Nohno on seri. Philo me ye friends. Okay? Boyfriends, puchak, friends, serepin, friends. Agape ime sapolmang kot. Okay, so Limpoaken Nanpwungen popot, Limpoaken Pahpa Nohno on seri, o Limpoaken friends, Limpoaken kodrata Agape. Okay, Agape nan Ephesians 5 or yesak 5. Kauna masaniyang all empakong apot.
nituan Jesus abakong momotso or keep up his life. So ikian mo. Ikian limbagan God na waksang. Kasasongan limbagan friend, limbagan babay Nohno, o limbagan ng pwopwoud. Ikian mo. Sabol mong God limbaga, Agape wawagi unconditional. Unconditional, duweta sujay mo. Mit chegen pwopwoudak chegen tatong kiring po chegen inda sujay mo. Bako nga rain. Unconditional duweta I love you. Period. Sudra Agape. Okay? Mine child can pakpake make a little war you as a child receive Agape give chore. Maybe such a receive lilimba giving. Okay, so is upon mango general. Limbak cheka a condition ana panarmas mayale dia pakpake. I such a lay mengisela. Okay, karata pal magchasu we ki limbagan God agajapa pakaono. Okay, Japan measure Japan we is on the bagan God journey. Tamana panaramas. Okay? So God gave of his life for the church Chekorsmangi. Count Jesus Pola, child tipang. So udacha Pola puena paliala so charo. Ilimbagan mo. Ilimbagan gotan mo. Christ's sacrificial love for the church. Okay? Now Roman limau. Now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by Holy Spirit who was given to us. Makarada hapal melel. Kechel saulang me soche ipki ngen sarawi. En maur limbagan God. Limbagan God aban koyang kechel cha through the Spirit. Sang rengen sarawi. Imena Roman limau kasaya. Okay, love of God flow through Christian. Duwaja wutak to nan maurin saulanga sang nitatokan ngen sarawi pechailang pakpakametikan. Makarta pon lopo Jesus wawa ngen sarawi. Masanian sama makong rael. Rasa sa tamarawya. And so yung atamaurin saulang mir nan songo. Oh, el solara control. Pongo prangkotan boy darechel. And so maramas lala wiyuga kailung ginuga. Agaglang wija on komi 100% love them anyway. Satan lose air. Lose ram. Lose melel. Pagita Limpoak kan Koht powerful. Limpoak kan Koht makai buiti ko perang Koht. Okay? Ikarapa wa me Jesus masani ki sotra makak. We are neton batak masotra kiti. Kiti tu eja mamboru kamembor. Mampenet kamempenet. Okay, go to what excelis in comments kan lingar pokita kechal mamor. Try sotra kiti kechal. Amagchay kiti kechal chay rare Limpoak kan Koht. Laban miya pepenet wiya momol kakoro pokita. Limpoak kan Koht aude yukala ngen sarawi
Witaki long Limpoak Koht Rem and Pointy Tenka Sorela. So Jaranaramas. It's 2 Wowa. It's 2 year total wasakis. Okay? Imitate Camelele me imitate the rin so ma, okay? Pues so ma can kai pueti. So ma. Magarata Limpoak is so powerful. Chukosoko ya Limpokan. Nanpwungen Olili. Chukosoko ya Limpokan. Pahpa Nohno seri. Chukosoko ya Limpokan. Friends Riaman. Pui raman rakan kaki papa naman. Akauno so. Okay? Chai bililir Nanpwungen Satan. Epilapi ki chai sang lale. Wat ki udan epakapaki ki chai. Magarata. Aramasaman mawewe ki Koht Limpoak. Tama bangkang mengkiyang ki amor. Tama aramaskin sa mengkiyang ki kaunaray mo resasa. Me Limpoak Koht ata Agape. Ata Unconditional. Kam sa na mau pa kaunon pa kong komoy. E pa kong komoy yung ngoy full stop. Kay dek pwegi agi. Karadak ewa chay luwatin alesang Koht. Chay kin kilikilang di kilikilante pa chay kan. Amasanir sarata. Okay, sarata. Wing Koht. Lele remui. Mir impamui. Nan Roman Isaac. Rajigig tuaw. Kaskasaya. Masa no mimimpam. Masa no miminan ang mongyong. Masa no miminan owam. Imagarita. Aramasaman. Masa no ikaw no Manso neo. Masa no ikaw na rin. Masoja masa no rin child. Udana ban apal child weweki makot pa kong ka child. Pwegi chay sa weweki Limpoak Koht wuksan Limpoak naramas. Chay kan wiye sesong tipa chay kan mong Koht. Emet kansensuat. Emet kansensuat. Tirin mwasa mesakin gola. Kalok marakin tatasanok tipan. Magmayawaki ito. Masa nandip. Aleti sapong. Kachay korusya tipan. Okay? Limpoak Koht imichel patapatan ki. Limpoak Koht. Mia poinan tipatailen. Mia tipoinan ay kamaramasan. Mia poinan ay nanakan. Mia poinan ay chiniawan. Mia poina. Poina miminan injang Christ. Chay sutra pana leti uto utaw kamakal daw. Magchay sutra. Kolula. Wilia kap. Subay lang kauno. Wiyar. Abchay say kale. Lau kachay lale. Okay? Komkak intringiti tra. Ibang kita more. Ama kom ye yang ya. Kom men intringiti. Kalesia limau. Riesak riau lel riesak silu. Kalesia limau riesak riau lel riesak silu. But the fruit of the spirit. Okay? Machay bang ko say, ingen sarawi. After the wakak sansan, chasay ngayon sarawi. Po ngayon sarawi tama ko niya. A flow, a kamareti. Nan mo rin so lang. One Limpoak. Okay? Love, the fruit of spirit is love. E chak chak so ya. One ngayon sarawi Limpoak. Joy, peace, long suffering. Madawa long suffering. Tame long suffering. Ang kachay lakan mekin.
Ai chwe so lang pwe. Raspang goro kenya. Ayo sa cha sa Soangen Limpoak ang coach pan mi milale. Putang ko pan so lang raspang kailong kin komi. O kailong kin. Kailong kin komi. Por kailong kin Jesus. Okay? Ika ko saya. Ai papaga Jesus ganyan sarawi. Ap mamia wan so cha papaga kay. Suye mamore mitwe cha kailok. Ilama me papaga apso. Okay? Pa limpa ko pang esansal. Sang ni masa ng God. Kay te pwegi matawan o papaga Jesus sa po kanyala. Amay papaga Jesus sa kailok a pirina. Goto me makakaw na imong yung estimele. Porque limba ko ako sa yaya emiya wa. Wow, pansan sal reja. Love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Dagot self-control. Kom stummen kui kalok, kom katweyo kalok, pokita. Limbagan goto mo yuta talk. Atagot kuburki. Yung gola kalo, kay de kinsene, kay de ninsene, tay kalongi, pueke limbagan goto. Kamakitong jay gola kalok. Chebanosa, yai makitail, uya wan ngen. Okay? Self-control. Kauno masane chaylen watawat. Watak ne chay puksaraw. Pangang kuwat puksaraw. Te chayla same. Kapakap, ipangagapakap. Kichal mo kan. Ama chaypan limbakong kauno, amia self-control. Dapat self-control. Kauno kata. Kauno yata. Uya ko perangkot. Okay, so limbak magchaypan ko saya, ay bakbakok Jesus po yung nyola. Akaw na purong magtra fail. So to self-control. Kita fail. So to long-suffering. Okay, long-suffering to it. Kuya lo kolongi ang bosanan. Kapkes chu di ko ya rain. Ilang sufferingin mo. Okay? So timen sansal ki ray poson po. Aramas kampan chaptan derel. Yawasat chaka salita limbak. Na chapchaka saya limbak. Amuri susumpan limbang ka kokoto muri. Yale limbakan joy. Tawa joy. Kamgapil within example masam kana. Peren pepol bimiwasa. Okay? Joy, peren makodito sang renkot, makauno katkiwi. Peace. Tayo peace. Pabol. Mark, te kilelen aramas me Prince of Peace mimilale. Aramas me moidange Jesus amnaur. Prince of Peace, that nanmarkian pabol ye Jesus. Eu sapol ma lang Prince of Peace. Okay? Magarada amasani metoto lakan kodore metoto lakan kodore chansen suet so chale korlang god. Pokita akin sapat ngana chal akin kiyang chal papol. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So love because mga igchanda limbak wewen limbak chanane mangime ata limbak awaksan limbakan god. So magchaban menitaweng god just tadiki o muidang. Kaunon discipline, kaunon panawi, kaunon break, kaunon katup, yang manaking katup. Yai kitel wie, akyaw klapalap ko kangodi, men komat, amachayban men limbakan got men wie kitel, abang muitan songkan, me bang goto wen loy niya chay mong yung, wen risk kitel, wie kitel. Jalen more kita one limbak. Give me long suffering, faithfulness, lalapot.
Kaitek pandai Limpoak on go tra. Me go to ya we jai gang yam lalapot. Pokita I instance with the loud kese lai poson kaiten. Hallelujah. Kauno ke likiala aramaskan me kodru up still stand. Iwasaume. Your love and my love has to be tested, eh? Apananane sosomba. Po may benta, oh my Jesus, Limpoak, I have my Limpoak. Kasongosongkan porto puensong yawan ay Limpoak ay kasilay lalapotray lingor-ngorta kasilay katakoa kasilay uyama. At jamelen. Okay? Pweki Limpoak a kaibwidi joy. Peace, long suffering. Long suffering, ngay madawala pwegi. And so may sujo udan uki tako porang got yen yang atra uyay bukonan momot so. Jono karamas chachikniya. So jono. Awan so may jubda patang kita melel. Diri naramasi charcha isa sa Israel rakailong kaniya. Piko dojo ko koro nan Facebook miya maganinda. Tami ako koro ki Ab tami ko koro ki, tami ko koro ki. Ema kaparen. Ema kaparen naramasi kakailong kanong niyam sa Israel o sa yakarapan. Tami sa masong ko saya. Anso me iugi dako porang godang kasinan. Long suffering, long suffering. Keloy sang sili sinsongkan. Angay kilang la. Walang got tapa, liyang got tapa. Ray pudi dya sani ray pulabol rin lalapot dya yung mela. I long suffering kan ma. Chuduwe dya kitra kay pak me. Så minsan salga god på aramaste kailong kaniya. Okay, kasaya me iwan Limpoak kan ma iwasaka makauno yeso song at sa Limpoak. Kaya tempe chakolayan sarawi. Chakolayan sarawi. Pujang kapayata dya programo. Absocha wayo. Iputi recha makauno pan song. Laba pa kongya. Okay? Yamu mengkauna song Limpoak. Kom gologol jape polo. Kom ngingi tete uyam mau ko limlimui pilen masamui kana lalapot. Okay? Jaman prophecy kokop. Nansenesis Nansenesis silu kauno kosayang Adamib o serpento. Awandan serpento, a karyala serpento, snake. Pue kitame uyao. Entang me abang kangpuel, abang limatang kakapete, o one kapeten leo, pan crush. One kapeten snake. Okay? Snake pan ngalis. Kay munen leo. Kay ten leo up. Wang kapeten leo. So, kokop me kauno uyayang snake a fulfill penlopo. A poita and some Jesus ngampasang penlopo. Mona kataralang ngene mangi klangata son manaka pulopul puksaraw masani the one he loves Jesus love son yangi Jesus ayang ni Mary inan Jesus mini lopo ansame Jesus mona ban kataralang ngene Jesus masani li klang non pujak klang inaman. Okay,
Jesus masani li. Emi bon lobo masani li. Pogita. Emen kachaman ki creation of God nan samba. Tame wiao. Bon lobo a fulfill a kapayada. Tame kaunu kusaya yanger sneko. Serpento. Mansenesis. Okay, me wangape den leo ye Christ. Okay, Christ saroma ni pombe genda neina ramas. We are ramasala. Bon lobo kauno so pela. Pueki ramaso. Mesotra tipeo. Sapol mayeras mesotra tipeo wire tipan sampa. Kauno so pesang. Ikarapawo me masaniki. Tamakom likit melia kenyala. Okay? Rotala. Rotorot kibadi. Bon lobo kauno so pesang. Jesus warla. Tame so pesang. So wasawo kaso saya li kilanon putak. Putak kilangin naman. Remind men kataman ki creation of God kabugabugin kauno bebilel komunyo ngoy chan chaman tama kauno masaniyar. And so ban lel. Wan kabeden liuvan triak. Mongen wan kabeden sneko. A sneko ban ngalis kaimun ne. Okay? So iwasa me long suffering abe kolong po yung kasalita makomuyong ay limpakong Jesus. Ngalis kayo mo ne mia mark and bruise. Mia mark and insensuit matakla. Pweki pewede me Jesus wiyayang ukpon lobo kawiye ididawin kauno in your long suffering. Because to give up your faith, pwede ka limbakong Jesus, ka you are faithful. Yung karakter ang limbak mo. Jesus, niya kasta pon lobo, wiyayanger komuyo ngoy kana pon Satan. Iwasaw men daki. Me wanga beden li, gitail, ipsanren li. Gitail pewedier, Satan, tel tiak mangen. Tadona ban ngalis, dagot ngalis, miam matak. Ab kilalopot, pokomo boy daman. Mia bruise, mia matak, mia ke kon. Ang bod kasi yugala. Nom siri mela. Kapatapatak, sambapo nuwangug. Kay ma. Kay socha no money. Kasi lam tato. Kasola popular tuwecha. Song tayo mawuwang amin sinamaw. Kaya papakot kuwi ka kon lipon matako. Kasi chakesela porque asa. Makauna pawi yu ketir morso jukam. Amen. Kauna pawi dir chepelo mangalisu ketio morso jukam. Okay. So majaban ko saya me I love the Lord. Yet atalimbagong gota esa song tu ajaja silimbanga estumelel. Atalimbagong gota nana an Agape, an unconditional, and so jay rappa. Janyang limbagong Jesus, no matter what. Mia no money, papakot. Kaminan kasalid, papakot. Kaminan likorin papakot. To a solar conditioning, and so tell me papakot. Aramasaman mekon a keke. Abueosa me tiak tier mga sneko.
morso jugang. Makisasa maketiak tier mga sneko, kabang yaga complain. Asa me Jesus kachtasang. Jesus kachtasang and so. Mona bang kachtala nan lang. Amasa niyang warang ko. Nan maduri sa kwalo. All authority. Pung koros. Manaman koros. Menia koros. Me atami pangalan ni sanya rasabay ko. Satan can claim some power po rasabay. So checken bere ti jor. Lam masabay mongko. So sa kapakap. So sa palian Satan. Masal, kapurungan, kapor soso, winani, Satan mohan. Apan so magchalip sa pal. Manaman me Jesus portasanan soso oiko siya. Manaman koros nalang o samba ko yung yoyer. Ime kare da kowe. Kiso masani yung kachay kowe. Ebilinogi kowe wiyatan itumbatak baptay Israel. Ya yang rail ren kapaya tay ko sunet kan iban yang kumail. Magarasan sa chay kin kowi chay kin ko sayan chay pela manifest ang mokita ren aramas. Echo kak mi muy kang kakil kechay. Abang kang kakil kechay ma kechay sujib sapal. Abang kang kakil kechay ma chay sutrotongi authority. Pung, makano kachkiyang kachel. Okay? Kachel sok pon mangan chapel. Inan to tell mo in the spirit realm. In the spirit realm. Ima kay kan wrong ay kapakapaka. Kawya kapakapan magalilir na lang. Palore sa eklin na lang po isa ikong la. Iya sa tami masa niyo. Wan kapeten liyo. Pan sok pon wan kapeten sneko. Sneko pan ngalis, abang gemela so, abang mia matak. Okay? Kaya dek makta so lang ari. Nan motin rose, nan paratay, so jam matak, so dras, so mouse. Kasi melel. Kumpang kon lupon kayo. Jesus, we are yung ken sok pon mga sneko. Makisang pung and mamor nang koporang kot pon sampawat. Hallelujah. Praise the Lord. Esa chamelel chayla nak chigitik chay partisan Satan. Chamelel. Chay ba nak chigitik makano count. Masa nung got pan rule. Masa nung got pan count at ay mongyo. Chay kin sabon chay pakmangit pa chay kan. Repent so by santa pa chay kan. Mui dang ko prong kot men ka kaun iyak chigikan mo. Ame kauno chay konta chela nana pak makren lapen kui pak makren lapen iyak chigikan mo. Ame pantay tay rong kui pu iyak chigika so te masa nung kot rule wasa liko mo nak chigik mo. Okay? Ansa me chay lak chigik mo kot seems payusu chay ka palian chapel. Mamia masa nung kot rula chay mong yung amia bil pungan palian chapel. Mia power lale. Okay? Akchigik mong kot. Lili bakon Jesus. So chay sabong. Asa may chay sabong pagmangit pa chay kan. So pailangi. Okay? At chay bang kolo-kolo chay manaman. Tekelapan manamano. May kaparayang chay ler. So chama-chaman. Nan matulimaw isa kayo. E masani yung chay mid-bay. Okay? Pensang wata kata last kila. Mid-bay. Masani mid-bay kumail. Maramasakan pan lalawi kumail. O kaloke kumail. O karon kumail. Karon kin kumail.
Soangen swet ole kam chorus pweging oi. Kumai linste na mau peranda. Poka tumpe mael me laut ko walap nanlang. Okay? Iu tuen ar kaloge so poko me tianger mo mael. So, tami wiyokos ko saya cham-chaman me emasani. Aban mia le buona wansina ko aban mia le buon keke. Wasagis. Kauna masani atel we wing goat. Kauna masani tel pay. Tel gegedi. Tel kon matako. Tel pillingok. Tel sikel. Tel maye. Hab tel gogowe. Katungo kauna ya wigin tel. Okay? Menkakela kay tel. Make up your mind. We are down with pilibil. Mismo con panga pereni po in sambawat. Kauno. Mo con bantuang murin mela. Okay, kang itawen cheeses para penene wong rail. And sama penene pan mela marasoy kala kauno. Nganarelo pan mela. We isa kuno silisa keo. Ama kom lolopot. Pueki am lolopot. Kauno pan chaman. Ampanene kan. Me wongu kan soot. Kasi ya komu yo am panene pan morla. Karata ngoy make up my mind. Uya tara matao masio. Yaleta Christ na 95. Pwede kaya sa makano wakita la mo yung toke kaya panene. Ikila Koht mo na panene. Ay babaw kaniyang niya sarawi. Apain sa yung makasandigan pilchangan likin tame masanang Koht ichikin rong. Pagita iwugita Koht. Terang kecai code scripture sabong kabang kakaki sa mo inam puksaraw ya toke aramas me solang okay mai baba panpano swedia amasa ng godron dinda eo ay pilada chong ay babaw ikilara ay babaw mon kauno. So jaban wuki ta Koht. Kay de wuki dan sarin lamay. Ap Limpoak ang Koht. Jaban asame. Esche mangay. Awaban mangay. Magchamesa ang gatayar. Okay? Mesa ang gatayar tuweta. Kosoyar. Magaban matakla. Kapan sarodi, kapan tupakla, kapan namanak sili, aramas kailong gano. Bogita, emir nan masano. Es choka. Pen Jesus masani. Tama rawia yung erso ko. Boko metiyang dormo. Hallelujah. Praise the Lord. So, Kalanganin Koht po na may maur ilugulugay ko Rusya kan mesay kuya taran matmatawa prami misili na Amerika rakak yang koto kotsto so ya kapakapki sombong atal chupa na sibi kas ko we song loud Jesus pam porta we an pong atal leleran sa mechala nane liki yang Koht manaman. Nage manaman king kalingana la Koht manaman ko sang ren Jesus. Karmechaiban puinin saraw yap sutra kamelele me Jesus ka porta uya manaman chaiban sutra aledi. We are that make up your mind patong. Makano uya tatong kung komuyer laut sang uya tatong kung kid Koht to patong. Komanane
Utaki to sapata to kapulo to. Soangen me kono. Pulpo mo puen biru yamen kapai. On chorus me bango banawasao. Okay, Knoxville, Tennessee, kamelele me address tang selir nan flyer kan anyway. Chay kapagap kalanganan ko account Jesus. Kapunga marami saraw kalangan kaping kiyang ko sapol mo Limpoak. Kalangan kiyang ko kamor pankich aramasin sambawat. Makapulupulong kicher. Kalangan kiyang ko irelakan me bil eye wong niya. Nan daimut tebil ban mori yay kapakapo Lord. Manaman makomgating kapriyang kid. Manaman ang bewedi tebel tiakpon mange. Tatran sailak wat sa bangkon KKD kan abang kamatak ni songanal toto. Kapsaban nasa masakamorlar o bewedi yi at. Sa kapriyang komiyat kapim. Kasabat kalanganong kom kaun Jesus. Muyat kaun at sangkamor kokolata. Amen. Kalangan o kasalelia.